Mete mi kudo le hono mi bi mi mando dagbe ya mi do yonu zangbe koji sponsin azan wewe ko mi kode e homen e donu yare ro se itan pede e yon hu zanvo matun mo do koja male ise kwe egbe oko ihenu le yo e hwe debu a matin livre jiwe bi nambe sinu mi eti mi do njire dun bo ese idan yon hu zanvo do e wezon bo e ndo edo ramadan khodo numla malen ton le ne ye malen sisen gunle ai paraku cha oruko dali po gbon perele fene dion mera kho Bilal Yakul e tiyon e so nu gege boy dalo yina e na e nu bla bla hwenu tin azo e no afo e no di do sinsin male gun sin apa hwe bo do na nu memoro ho alo sedo no zo mira horo mi kuna chigu to na gbe pon me no horo de fini di be he na so inu nu bla bla hwenu din ko devo po e ya fo atan mo bo e be lo boy na ye lo tan me tile mi bo matin libro se bo so da gari po yele poro ko ton di e homen para ku don je mi na no me tile mi na ndo menjile mereletin boy tian lo iti khla ko don le wa zo ton yi minat ndo le yi ya ton mo boy ekplo yi kere yo no mo la lo iton ko fen ton ko e ho ya me be na zo gble po nu keke po e be mo do si lo kplo ben mina go sin para ko lobo na wati minat ndo le la mena ndagbe sin ali nu tiyon nu kun zon de tin mo do fene bo nu do nu kunji eniyon da zon do me bo yin azon de bo da bo me bo ka nu gba de so ti te ngbero to mi to en fi yo matin libre et tun do menjele e binata zo gbendo azomo kotonji bo sodo e kwetonji e homen la tribune de la capitale e homen ton di mi na sodo e time ko do menjele capitale o me mi na bi ho gon don e me tele mi e time do Joseph Ojogbedun o azinkan yade e gba ede din we inde menu gun gba sa ton yo e pon fi azo de lo le lagbon ede yo mi na tun do menjele azo eniyan dion ko e lo sin fifo don sun kudogoro ton iwosun e me azo eniyan e na fifo to boya Joseph Jogbedu no mo koton kan bi o ti li Joseph Jogbedu e a mi na tun le play hoyin to le iran ipo to gan po so yi hon aye yo ìsọgbe ta gègé mọ̀jẹ́ ìsọ mèremère ló tẹ̀ gègé bẹ́ẹ̀ ló hàn tó gbásálẹ̀ bó kálẹ̀ títí rògbè ta sùpọ̀ jí bọ̀kọ́jà máa tún bó sọ̀rọ̀ ìfẹ́ tán jí làbùsọ̀ ẹ̀họ́ mẹ́tàn yọ ẹ̀kúlà mi ìsọmi họ́ọ̀kan tó gan sí sọmi ẹ̀ má jàwé rò dán à làbùsọ̀ dòzò gbéjì dọ́mẹ́jìlẹ̀ yẹmẹ̀yìn gbẹ́ta tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ bó lòwe zunjilẹ̀ yọ ní kánà blogbọ̀n bọ̀ ẹ̀yìn dọ̀ ẹ̀kọ́ ìsọ ìmàdó pàánù kan tán ẹkún tẹ̀ sára hajibuna yà pàkó ìgọ̀ yọ ẹ̀sìn ìwé ká ẹ̀mẹ̀bì húídé mẹ́tẹ́lẹ́mì bó de Paul hùn pẹ́ kpódó wara ikosin yedo fi bo sai do zande bo di do menjile me bi do wezunji bo do wara iji lo Paul hun pe din apa etan hoyo no do gbe ka jata un lo kan hokuru ton me mo e kuno yo me de kun ka tun choro wezun to bo enele ti fi o menji la bu stol wedo enion l'indépendant e hometon etan yo e de su do hoiti me do le to gba me ho do be to mi to fi do tajio to ho hunu kun mi ton le me e yoro granu ku yo ne odion ate pa dozo gbeji baso dede tin do fe me na yin kana o je iwadi e na wa gbon to ko hunu kun mi ton enelemeon l'indépendant e do ho eneon leader du jour e mi na so din e ti me po ndo menjele so mi to gan ton e jawe nu kan ton e yo to horo gbeta e ma ro gbero po do ko wa te pa po e kun anko kun yon bo mo Paul hun pe din yon ne on din ne kana blogbon bo e gbodon bo do to mi ton fi bo wa nu won e ma kana yon wo fla fo aji leader du jour e wa e se eneon do nu ton bo so do e kweton jin ja pa ta e ri ta ton e homen bo ti me do menjele democrate le yoro wezun kan epo menji bo ni yayi ye ifo sa ni gbero cha oro bo do ho kaka yo gbe mera ho ma te gbo de be yi bobo me gbe ta ro po ko so yo gbe ta do po eniyan jije mera ho re ero mi kunu afo na huzu e gbere pon won ja pata e se ro mera ho sinu bo so ro ho ton ji Paul hun pe e ka bi obo po do menjire to ho ro sin alinu lo ta jo so mi e ja we ro nu kon ton yo mo le win ni flafo be si ho le lile aja nu a lo pari we yan bo bi fi bi ne to sin ye ka me ton mana yan huaji le mi le mi mo gbon ene me meti le mi l'emblème du jour e ho meton eton yo eti me pondo menjire me biro wezunji nu gboro so mi sin ye kame boro wada itala ta gudo kaka lobo o ira ho bola fo so ho ro hade me diyan eron gbo so wada itala ta se nko so pana be no le e ujin zo wero bola fo so ho ene bi hui ho me ti le mi bo ene ajo un blo de we di lo bo l'emblème du jour e se bo so do we kwetonji e homen mi na jo ene do bona so la girit e homen ton eti me pondo menjire do ayo ji tiyan o me ti le mi bodo hoja gon lewe ayo diwa wada idiyan yo me bi mo kan fa do menjile me bi wero yo tonu go tu diyan
o e khle do e ro nu kon nu po ro hun pe ni aiji bo nu bi fo khle da yon ji din bo gan kiri to e we do e ni ondo me mentile mi krisel hun do nu o do jifu yon lesin ko sin ye kameyon do glass wo yo e mo ro tan ple yon le yon vi le bo so so jinja yin bo do khonu ye aso yin ton yo e na do yin wa to bo ton bo so mi yon ho nu so e na so ma do gbo bo dan kan su po ganji do gbe de pe yo o fanu club wa da yi e sin ye kamen no yo e ton bo do e ne yon de la cloche e ho meton yo e hun glan glan de su ti tengo ti me do benjele nu gbo e do pin pon se do o sun do po pe do pin po e di me to de se hon ni do nu to de e kan do e la cloche de e ho me gbangban bo ti me do benjele e ko sun do po e ho me pe do egbe ma yin ko ji sun sin azan we go gbe a lido sun sin azan we go gbe e we mi na so e ma do gba la cloche e ho gan ton de sun san di bo ti me do benjele sun do po pe ko e de nu bo le e se bo be den ville o e na so e ma do gba ben l'informateur e ho me ton yo e mo ho de fo do be den to o e ti me po do benjele be den to mi ton dion a gawe e de me e do ko izan sin alinu e na zan ko bo no kon ina tin do to me sin alinu je won yon be den to mi ton do uye mo asin ye kan me on a gawe e de lo bo ho ja ma e o di docteur do fin le meilleur e hometon eton yo e we mi na so e mo Joseph Jogberun to àwọn ton le po bo ye azin kan yo e ya de ade be do gbigbanu de me le we ru hogbonu finele bo ipon apa e aso de le ta nwe ne makade do makame fine ho tenu we ka gbe an so do ya di yo mi na ho so yanu kuntan lo bo ipon na do finelo l'autre quotidien e hometon eton yo e ti me do benjele o mena ho Patrice talon ko do boni ya ipo sin ye e mi na so do e mi ton ji menji do e pon mi wo le tiyan san de diyan o e do we gbode we yan apa ho ifo e be den ville o do mi wo le tin mi ale de mi mo ya ji san de diyan l'autre quotidien e do enion l'événement du jour e ho meton ton yo e mon ple da ho e kon ito kwa che pa po blo so yi ho do fine e ti mi do menjile o e na aina jai do ndudu sin ali ndo to mi to en fio a che pa diyan azo isi ho wa be sin din kaka je le ko de ko ya fo o gbango meton yo e ko to nu mo ko ton boko so da kun be ko fine mo ti to ya de na ko do l'événement du jour e ho meton yo e so do we ko ton di o menti lemi mi na no le challenge e mi na so o ho tobo e démocrate leo ye de afo bo hun sin fi kaka bo cha ro bo do bo no ya igan yo e da ho e ya vi e ti pe do le bi hui jo be bo ni ya ma te ro e ni ndo me no po do de yo e do je bo bla lo ton do hui bo do ko je hen ke me ma so le mi do hun ne me gbere ko to ho do gbe ta ni tan mo ma so de nu ge me mi je don bo do de ko le fraternité e lo mo e ti me po ndo me jere nu bo mi de so mi se ho mo ko ton do bo ni ya inu bo ni ya yi e gbe bo yan gbo to ton bo do le to ho do gbe ta démocrate me ro po ma so no fe bo do le e mi ro ta ton no me afọ èdè ne yo mi se ho lo mi kun so gbe ta e mi so ni onjina le ko wa gbe po fraternité e do e ni ho menti le mi martin li mi ale so din e ti mi po ndo me jire o kalinsin dodo biblo do to mi to en fio gonda ho e do no mo ko tun le je de iz do ko lo ji gbe tan ne o tiyan o sadia asuma hon ito enio kodo garçon do su ipo yeyi lobo ipon le de gbon do fere bo nu kon iro tintin gbon we yo e so nu kun dagbe bo ipon na bo martin libre e so do ikweton di erome ho jaima e ton egbe hoji son sin azan we go gbe le e do tenu mi eje mi ko de ne e na chen do poro mi ton le mi me no no gbeji wono no kan le nu bo do to nu wa mi ton mo no pon mi le o mi fo gbe do mi ho jaima ho je we hon e so